Pemirsa sejroning usaha nambakin pengelalahan varian Omikron, Tabanan ngelintangin Satgas Penanganan COVID-19 sampun ngawit mepari dabdab. Kepala Dinas Kesehatan Tabanan, Dr. Nyoman Susilo Mausang, paiketan dani sampun nyaga yang skema antisipasi untuk nampenin kewentanan virus varian anyar inucap. Silih tunggil sane kautsahayang inggih punika samian petugas kesehatan ring suang-suang pelayanan kesehatan kauduhang nureksain krama sane rauh rikalaning metambe. Lianan punika ringgala sane jagi rauh sekretaris daerah Taler pacang laksanayang rapat kesarengin Forkopimda ngenenin indik usaha nampenin pengerau varian anyar puniki. Dani Mausang sampun ngicen instruksi majeng petugas kesehatan rumasuk Taler tate cara nampenin pasien ri sampun karujuk ke rumah sakit. Mantan Dirut RSUD Tabanan inucap Taler mepengabdi majang kerama mangden enten ngeluputang protokol kesehatan. Ya diastun varian anyar sampun ngelimbak pemargin pinih utama tur kabuatang wantah nelebang disiplin protokol kesehatan antuk nambakin penglalah nyane. Diskes Tabanan Taler nyokong krama mangdane digelis nyangkepin vaksinasi COVID-19. Dr. Susilo ngulengang majang krama Tabanan sajroning usaha nampenin COVID-19 puniki muatang penyarengan samian angge. Sampunang kantos ngelalahin anak alit sane durung poleh vaksinasi. Puspawati Bali Pos nguningayang.